Hello loiti ho nadam jingo hinam tuni hinjang Bollywood Action Movie John Abrahamin atho thusim ta akona ki tho do te heran 2025 kuma ki release su anasai ki taw hite hichi film hi thusim ta akona ki tho do 2012 kum Israel le Iran ki ka akilung no mo to ji uwa Cold War an lai ta achu a hi Hichi ahin terrorist tamkhat zonga za ovin terrorist holo in India mi tamkhat athaw wa pansa film chu hi achuti ji a Rajiv Kumar kitipan Iran gam Teherana terrorist ho khatna ahin tha thu zong chu hi ama pan hitia abol na ji chu Iran le Israel akilung no moto na hunna India mi abana athi be na loading hi Rajiv Kumar kitipan military support le political support zawlwa ipiti terrorist ho tha hamti chu phajong sumang lovin anasei panjing taw hite a film keeper chun Rajkumar RK tia head paw hero pa jong chu ahung ki motan hichi achun gang leader khanin bazar bur khana ni the anani jong chu ahung ki motai Hichia Rajkumar hin kes khana tu lai ta achu hin kes atu na achu genga zaw ho hin hol lai ta achu hi geng leader pan Rajiv Kumar in kote asu gan thaya asu ki cha ji chun Rajiv Kumar geng leader pa ko ma chun ahung tan anathat do tai hichipe ta chun local police ho hongwin amohon jong mai thal kap lo the hi lo ji a ka hin ka mo hi tiwin Rajiv Kumar ko ma reward chu zilu ne na tiwin ama panjong hilaimon chu anada thata na hi hichi akona he theu chu hi le Rajiv Kumar kitipa in kuti atong ho chun no ma sa loading wa hi in chuki jong le ama pa hin a senior officer ho ki chapon adei dei bol mi khat chu a hi abana RK gari chunga to do a hung phaina chun azinun phona Tuni ichanu hon ba de hi ze in skula ko na hin lapan tin phone cha hin bolin a hin seitai Rajiv Kumar in achan wala pa thai loading ze in azinu ko machun ichanu hon la dinga koi ham khat ka solding a hi tin ana seitan a hi chuzawa no mai chapang ni gari sunga ato hun cho hung kimun chuki jongle chapang te ni to na gari chu koi ham khanin anung a hin zui chu mu thein aum kitai Gari ne wa mi nung hinda lele pa chun chom khat zawa kar khat na chun bom fix na bolin hichi zawa chun hilai mun chu anada thata na hi pha chom khat zawa hichi gari a bom ki kam chu koi mehet man lo ka in a hung po ke ta na hi le hichi a traffic a pa chazo no mai chapang nu jong chu aniki su khatan main a ha ka hle a ki ha su kha je chun hospital langa zanding a chun ana pui pe pe taw ve Hichi thu Rajiv Kumar na za chun kinota in bampo ke na langa chun ahung tai hichi laya no mai chapang akisu khanu chu phan ma sa a akoma pa cha anazu nu chu ana hitan hichi Rajiv Kumar na hin he do chun alongel ano mo the jingta na hi chuzawa Rajiv Kumarin bampo ke namuna ro ejen ho amu chun alung anadong the jingtai Abana Rajiv Kumar in a head be cha hi le gari po ke chu Israel mi India gamsunga diplomat mi a hiu ve chuki jong le ete nga bol chu a in ko tiaw an hiu vin a hi hichipha laita Iran gam hin nuclear power a chainum si a Iran le Israel ki ka hi ga an a hitai Iran gamin nuclear power a hin chai dingo Israel te anup lo ji uwa Iran gama nuclear scientist ho a hin tha panu a hitan hichi achu Iran ten jong a phula ding a tiuwa hitia chu Israel diplomat ho aban bana a hin tha panu a hitai ete nga bol naw chu gam khat bo a hipon Thailand Georgia chule India puma thum a hi chu in pasal pa arken Israel le Iran akidawa hi le ai hon hichi a hi lungel su lut pha su lut angai poi a hen dita na hi le amho akidaw naw wa India gamsunga mitham ho athi hi ipiti ding hitam tin ro agent ni chun Rajiv Kumar ko ma anasai hontai ro chief pan pasal pa RK chu hichi case tu sa ding ati achun Rajiv a senior officer pan ro chief pa chu warning a bolin a koma
Rajiv hi chi case hi na pi ova hi le mom thim pon tin case a ki chei taka a hi ki chol lawa ding a hi I ham tia Rajiv in hi chi case a chei masanga nga ading thu na hin se ova hi le Rajiv in koima cha thu anala pon tin case ya ki chei chan ge a bolding senior officer ho thu sei zong a hin la loading a hi Rajiv in case su chei ding a hin tia hi le danum zo si abona a hin su ke ding hi chi zia chu ama pa hi a hlo kinat half correct tabang a hi tia warning ana bol a hitai hitia a hin seiwang ovin ro chief pan Rajiv ho tabang half correct mi ho hin pan na anei etiovin hichike su anapitaw ve hichun Rajiv in ro chief te ni koma kinjong case dang kane eti na hin seita na hi le ro chief te nin nang ho in sunga bui na hunglung le nang police officer na hi in nang nakile thu thei a hi hizong le gam khat na ki daw na a ai ho gam sunga mitham ho athi hi na ve zo hinam numai chapang nu athi hi tua kun a phu la ding hi tam tia a sei ho na chun pasal pa Rajiv lungthim atong khle jing tai hichi thu Rajiv in za chun alung a hang be se jing tan cham khat zawa hospital langa ahung na chun hospital a Israel intelligence officer khat ana ta na hi hichi pa chun Rajiv koma kai ho diplomat ho khat attack a ki bol je in hi chi kai ho case a hi nang ho ki le kum oventin ana seita na hi le Rajiv in a don bonin numai chapang a ki sukhanu chu ipiti ding hitam hi chi kai ho India case a hi bove nang zo ki le kumin tin ana seitai chuzawa Rajiv in numai chapang nu chu hailai hitam tin a dongin numai chapang nu chu banwa na a tai ama nu hi a ha hai theipon hospital a azan damzo lo ji ubachun a hin kho ana beita na hi numai chapang nu ding a hin anaw pa ti lo koi madang a pon pasal chapang panjong a unu a kisu khana amu achun sok nga chi in alunggel amang tai hichini chu Rajiv Kumar achunu ba dai hi in hichi achun pasal chapang pa chu Rajiv in a inova a hin poin agil akil ji achun ne thei ho ana ne sa atan a hi pasal chapang pa chu Rajiv ti lo koima na kho sa pon chuzawa NGO hon pasal chapang pa chu ve swiding ati ta je oven amu in kwanjong pasal chapang pa chu agatha ataw ve birthday party ke cheizawa Rajiv in achanu imut sa adinga tia pon thopi dinga ti achun hichinya numai chapang athinu chu alungmin a hungkilangin ajinu koma tunya numai chapang athinu chu ai ni chanu bihu zong na hi khamai thei a hi hizi a chu kin numai chapang nu aphu chu kala ading hichi hi koi bol mo mong ham tin ama le ama anaki gyal tai hichi thil so chu mi atam zone Pakistan te bolding in anaging mo win alang khana Iran ten Israel te chunga phula ding atiwa bom anapu ke sa ho chu pasal pa Rajiv in Iran te anagen mo pe chu a hitai hichikiu hilova India gamsunga bam apu ke achu gamdang danga jang apu ke Israel diplomat ho athagon ho thu pasal pa Rajiv in za aku na chu Iran te hi anagin mo a anata san pe chu a hita na hi Iran ten bam apu ke sa hi ti thu hi proof au lo je achun athu bowin ana tan hichi je chun pasal pa Rajiv in CCTV ho chu a hen check ta na hi le CCTV khana chun garin yaw tol khanin car khana bom fit a bol ho chu amutai achuti phanin pasal pa Rajiv in bam kampa chu a hen hol pantan aban sina chun ro officer Shailaja kitinu chu pasal pa Rajiv to na ato bom nom je in ako machun ahung ta na hi Shailaja kitinun hichikes chu asunglut khatle aha sata khan hung hiding a hi ti chu ana hetan aji chu hichkes hi phat masa a India bo ana a hi in tua hi gam chu ma jong a hitai hichithil so hi India bo hello Georgia le Thailand a jong so hi ji in hichkes hi international case a hi tin avela chun ana sai ki ta na hi hichiji a chu Rajiv kitipan hichkes hi achanga zo ponte ati ji a Shailaja kitinu in kitho khom ding ti hi a hi aban sina Rajiv le team ho in garin yaw hintola bom kampa a garin yaw nambal chu a che nguven a khol taw vena hi le
anei pa chu ahin khol do tawvin amu loin jang gari nyaw nei pa chu agaman tawve gari nei pa thudo anei naw wachun kai hi workshop ma gari vesui me ka hi bave hichinya chu ama pan gari a hat ka dei ati zia kai gari kana pi kha hi gari jangpa chu amin Afsar Khan a hi in ama pan abang le na mai khana ki mu pi ji e ama nu min chu a hi le Leila a hi tin ana sei pi tai hichi thu ho pasal pa Rajiv in za ko na chun Israel Embassy maya CCTV ho chu che nga hin bol pan ta na hi CCTV che nga bol na achun bom apo ke masanga Israel Embassy maya no mai khat pasal khat gari newa ki pu huna apa si itabang le ji hon chu ahin modo atai bom apo ke zawa ki parachun hichi gari new chu Israel Embassy maya ana dan tan hichi Rajiv in amua ko na chun Israel Embassy avesuile aveli jing hi mi khana ti chu ana heta na hi Afsar Khan ki tipa number chu trace aborta wina hi le number ni amutawvin hichi achun Afsar Khan en abang le ki ho PG pa number chu trace ana bol ki tawve chuzawa Rajiv holoi veng khana hongovin khatpa number chu phone abol tawin hi le phone a hinlan koina hi hamtia a hindo achun Rajiv in jong koina hi hamtin a le do ki ta na hi le khatpan phone a koin phone hin bol chu koi a hi ham an hepoi Rajiv in khatpa phone a ki hopi na achun a background a ba sa la ki thla chu azatan hiti hi pha chun ama pa jong veng sunga hungnaw wachun koi room sunga hichila chu ki thla amti a hin khol tawve Rajiv in phone a ki hopi pa chu hin hol le na uwa anamu tawven ama pa chu underwear pama anazam le tai hichi achun Rajiv phone anaman ovin ama zo uwa thudo anei naw wachun ama pa hi numei akizo ho supply ball ji mi a hi ti chu ana hedo ki tawve amat pau chun hichi thu kalwal chu ana hetapon hiti a hi pha chun number kha chu koya hamti hol do apoi motai achuti phanin amon jong Leila ki tinu chu a hin hol pan ki tawve bom apo ke zowa Afsar Khan ki tepa India gamda tha amon choma azami ti chu pasal pa Rajiv in ana hetan Rajiv in a khogil le athilmu proof wa ko na chun Afsar Khan ki tipa gang chala akima do lawa hi le hiti ho tabang thil so hi avela so ki ding a hi ti chu ana hetai aban sina Afsar Khan ki tipan UK citizen ho khat a eng bola atha video ke bol chu ahung ki mun hi chu zawa chun Iranian army chief pa to aki holim na chu ahung ki mukit tai hichilaya ko na imu do chu hi le Afsar Khan hi Iran gama terrorist a hi wanga chun Iranian sipai hon anaki thopi uve ipidinga anaki thopi hamitia hi le kumizan ham khana ki pana Iran te hin Israel chunga phula ding ananum je uwa Afsar Khan hi terrorist a hi wanga Iranian sipai hon anaki thopi a hi Afsar Khan in Israel deployment ho athana achu Iranian sipai hon anaki thopi a hi in hichi zo alang khat langa Afsar Khan hi Rajiv in a holeti ama pan a hin ki he do pha na chun ana lung hang tai hiti chun Rajiv in Afsar Khan ki tipa holdo te ding anati tan a hi aban sina Rajiv hola azaw Devika ki tinu chun Leila umna ka he tin thu a hin pitai achuti pha nin Leila ki tinu gari chu a hin dal taw win a hi le Leila en jang a gari chu Delhi Police Special Cell pasal pa Rajiv office monachun anatol lutan a hi hichun Leila Rajiv loi hoko machun nang hon ke ni holo thu ka jai hichiji achu nang hoko ma ka hunga hi tin ana sei tai chuzawa Leila ki tinu thudo nei de tiwa a hin puilu naw wachun a thudo ho Leila ki tinu kha cha ana don bu tapoi hichun Rajiv in Israel Embassy maya CCTV a ko na chun Leila le khatpa garin yawa akipo hon le proof tampi chu a hin podo tai Leila le akithan pipa garin yawa akipo na hon na chun Leilan amai anaki selin a hi wanga chun a khona akibu kho jem le dang ho ako na chun Leila hi ana heda ovin hiti ho proof je chun Leila hi aniki sel thei tapon ana jam thei tapoi
chichung chona Absir Khan le Leila phona akiho na hon recording a hin Israel embassy maya agachi ji hon hichiho hi kichin ta a hin he do pha no bachun Leila anaki sial thei tapon heti hi pha chun ata ipi hamti chu Rajiv le team ho Leilan anasei pi tan a hi Leilan hitia a hin sei zabachun pasal pa Rajiv in Absir Khan kitipan India gamsunga Israel diplomat ho atha na a India mitham no mai chapang khat thi hi in hichi a chu ama pa ka hol do ding a hi tin kitip na ananei kitai hichi thu a hin he do pha no vin Rajiv achunga superior officer pa le ro a chief pan case chu hichana nga adinga chun ana sei hon ta na hi hitia a hin sei hon na ji chu hi le India gamdinga Israel le Iran chu loi ngai ta atabang ki kho zop na hoi ta anei chu hi ovin Israel gama technology ho India te nakila a Iran gama thau anakila aziu chu a hi hichibo hilova India ten Iran gama kona thau acho na diu contract signable na diu chu nisom la khat nisom la ni ti ho bo anawa tai I hamtia Iran ten Israel diplomat ho atha now proof ho evidence ho India officer ho kanin achom tu me ti Iran ten a hin he do wa hi le thau akicho na diu contract chu cancel ana bolding a hi hiti hi ji chun India gamsanga officer len ta ata hon Rajiv in Iran te chungchang proof ho a khole ti a hin he do wa hi le akika ova buina a ding je in Rajiv ko ma case abol chu hichana anga dingin anasei pi tawve ahi wangin lang khat langa Rajiv in aha khol gila aha khol wal pha na chun asunglang pe analu ta na hi Rajiv jong hichi case chu hichana nga lava aban bana khol be be dinga chun ama pa jong anaki gel hatai I hamtia hichi case chu kisu chen lava Iran ten India gamsunga attack a hin bol kin wa hi le India gamsunga mitham ho thikit ding a hi ti Rajiv Kumarin hoisela an he ji a chu case chu khol do a chaite te ding ti hi a hi hichi chun pasal pa Rajiv Kumar Abu Dhabi a chi in hilaimuna ko na chun Tehran azon kinin Afsar Khan kitipa omna Tehran hi ji a chun Rajiv Kumarin Afsar Khan chu tha do ding ananum tai hiti hi ji chun pasal pa Rajiv Kumar aloi te ni Divya le Vizeto Abu Dhabi zone ding a chun ahung tawve hichi achun Shaleza kiti ro officer nun Rajiv follow eneki thopi tawvin alang khana Rajiv follow airport na thunu vachun a superior officer pan phone na hin bolin case chu hichana ki chai sa in lang hung kilen a hin tita na hi le officer pa tu sai chu Rajiv aniki za mo sa in achina awana ho track abol na thei loading of vachun Rajiv le loi hon a phone choi ho chu anale amang tawve Rajiv follow achina wa Shaleza ro officer nun akithopi hi official hilawa athima an official la anakithopi chu a hi hiti chun Rajiv le loi hon achungova officer ho thusai ngai lovin Abu Dhabi chu agalhung tawve alangkhana Absar Khanin Georgia gama Israel diplomat ho thatdinga ami asolte ni chu athithai ti thu a hinjata na hi amani chu ipiti thi hamtin Absar Khan en kholta na hi le thi na thei thil nam khana za hona ko na heart failure a thi hun a hi ti chu ana hetai abana Rajiv Kumar le loite nin Absar Khan kitipa a hold over ipi analo ovam ti he num over hi le pa tu ananga acheu hite abana pa tu toiki muto masangovin anadam sia lo hitin hiti ho tabang thusim ngai num uwa hi le subscribe bolo la han subscribe mana bol hitin like share comment jong ana bol hite thusim hung ki upload ho ninga nigu mathinting le hype kiti bolding jong ana hei milpo hite abana pa tu toiki muto masangovin anadam sia lo hitin hichi thusim hi jingka anangaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha zana na ngaya hi le mangpha